Popodne sa Svetom. Guten Tag, ich bin Sveta Heinz for Serbischen. Ja došla iz Nemačka kako bi vama slušalcima Naksi radija prenela vest o moja zemlja Deutschland. Ja morala na početku primetiti kako vaš autoban veliki problem, veliki gužva na sve strane. To u Nemačka ne može da bude. Mi imali velika autobanova na sve strane zemlje, jer nama saobraćaj važan za ekonomija naša država. Vaša širafa most mene impresionirala, kao i Naksi kamere. Mi u Deutschland najvrednija narodu Evropska unija. Mi cenili arbajt, bez arbajt nema ni jaka Evropa i to morala shvatiti i vi u Srbija. Mi svetu dali nešto što mi nazivala kultura. Bach, Beethoven, Richard Strauss, Karl Orff, svi oni bili nemačka kompozitori. Mi dali veliki broj dobitnici Nobelova nagrada u književnost, u nauka, u medicina, dali veliki filozofi Hegela i Nietzschea, imala najbolje fudbalere, a imala i Schwarzeneggera, doduše on je Austrijanac, ali mi Austrijanci smo veoma slični. Mi u Nemačka voleli pivo i kobaje. Mi imala i najbolje pivo na svetu i pili ga ko voda. Kada vi došla na Oktoberfest u Minhen, vi vidjela šta je pivo, a i vaše nije loše. Sveta vam za 10 minuta govorila o vremenu, a ja vam pustila jedna pesma, vi možda trebala poneti kišobran. Slušat ćemo Herr Bajagu, pesmu Berlin, opustila i ušifala.